أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam kayyoton ɗo haray ko ɗo woni galle meɗen sakkitoro ɗen tawata mo be meɗen sa darni a darnanama ɗo sa darnari pellete haray a darnanama ɗo haray ñande ko le 12 mois de décembre 2024 haray meɗen ari ɗo wattingol musidɗo meɗen marocain wiyeteɗo Mouhammed toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on yafomo haray meɗen ardi alaji Souleymana Lato ɓe yiyaton men ɗo kañum e alaji Ibrahima Bari haray telimele kañum e alaji Alpha Diallo andiraɓe Boubert e min musidɗo moɗon Abdallah Diallo. musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo yatba'ul mayyitu salasa wo si goɗɗo maayi ko piiji tati woni ko ɗowtatamo ɗowtaymo jawdi makko ndin ɗowtamo yimɓe makko ɓen ɗowtamo kadi golle makko ɗen haray noon piiji ɗiɗi yilto lutta gotum pet jawdi makko ndin ɗon ndi yiltoto ɓe jaɓata otowal ngal naata yimɓe makko ɓen ɓen ɗon kadi ɓe yiltoto goto jaɓata surridede e makko ko luddidata ko gabru makko wo ko golle makko ɗen si tawi golle ɗen haray ko moƴƴe haray ko ɗum woni ko tawata ɗon haray ko yiyaton ɗum ɗo fof ko yimɓe woni ko waali ɗo ɓeɗo fof ɓe wuuririno wono wuurirɗen fewdo ɗo ɓeɗo fof ɓe maayi enen kadi pellette en maayi wono ɓeɗo maayiri ko neɓuɗen e hoore o aduna ɗo wo pellet ko enen yahata tawtoyaɓe wona kamɓe woni ko ardata ndaare ɓeɗo woni galleji maɓɓe sakkitoro ɗi joni noon bani adama on ko honno o hani ardinande hoore makko ɗo ko juulugol e janngugol e horugol e ɗoftagol nene e baba e waɗugol ko moƴƴi juulugol julde jama ka jamiu juulugol e reere juula e hoore laaɓal juula timmina itta sadaka yeru ko heeɓi wo tawata ko ɗum ɗo tawata hannde mo be meɗen ndaare ɓeɗo fof hannde waɗama signe ko ɗum ɗo woni ɓeɗo fof laatigi fureji on andi enen kadi pellete en maaye ñande go aroye tawata enen ɗo fof meɗen hara hannde kadi pellete en laatigi fureji hara inchallah mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala haray oɗo ko Mus'ab o wiyete o haray oɗo ko denɗirawo Mouhammed kanko fatiɗo ko kamɓe men arno ɗowtugol ɗo ko ɗum tawata way so heeɓi o jama ɗo fof haray ko saabu ko wakkilayno l'islam on kon ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yoɓirimo ɗo aw annen dey la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanu wa in banaha bi sharrin khaba baniha goto e meɗen mara galle ko tawoyta laaga moƴƴere ton sina konko ardinanno hoore makko so ardenino ko moƴƴi ko ɗum woni ko tawoyta ton si tawino a mahirino gabru ma on juulugol jemma sa mahirino gabru ma on janngugol qur'an sa mahirino gabru ma on ittugol sadaka sa mahirino gabru ma on yaafagol ko waɗa sa mahirino gabru ma on ɗoftagol nene e baba sa mahirino gabru ma on janngugol qur'an naafugol jemma haray ko ɗum woni ko tawoyta janngo inchallah mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala enen kadi yaawi neeɓi yo okku en battane moƴƴo yo yaafo en so ƴettita en haray kala mo yiiɗa heeɓi sifa ɗum ɗo ko yimɓe ɓe wowli e ɓaawa makko wo haray ko ɗum ɗon woni ko enen woni seedeɓe Allah ɓen ka hoore leydi ɗo kanko ɓuuri andude si goɗɗo laatike fure o heeɓi 30 capanna yo seeditaniɓe me ko moƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala yaafoto on tigui hay so tawi no woodi goɗɗugo on toon ko yimɓeɓe woni ko anda haray woɓɓe wuuru no duuɓi wulure sifa annabi nuhen kono koɓe sakkitorno ko mayde fi a heeɓi duuɓi buyi hatta maya fi a heeɓi duuɓi seeɗa hatta maya fi hiɗa moƴƴi hatta maya fi hiɗa boni hatta maya ko Allah ini ko kullu nafsin za'igatul maut kala wonki ko meeɗay ɗum mayde o ini nokkugo kullu shay'in halikun illa wajha kala wonki kala hunde ko woni hoore ley ko halkoto ɗum ha lutta jaati makko subhanahu wa ta'ala mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala enen ɗo kadi wonɓe darde o vidéo e daroyeɓe o vidéo e waɗɓe vidéo e waɗanaɓe vidéo ɓen fof yaawineɓi ñande tawata malakul mawti on ɗeɗɗi e wo yo Allah taw hara ko hoore kalimatu tawhid Mouhammad o fatiɗo ɗo yo Allah waɗanmo gabru on fawtorde yo Allah waɗu ferdawsiɗo ala werde makko wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko woni hande kon kadi moƴƴere wonde hande nden kadi fala yo wolaña Oustaz Abdallah on jarama Allah yoɓiron ko ɓuuri e moƴƴere aduna e lahara wala on landagol ɗo kadi moƴƴere ko woni e ɗum ɗo kon kadi aray moƴƴere hino e ɗum ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñandego ɓe landino sahabaɓe ɓen ɓe inni ko homboye moɗo weeti hande tawata himo hoori sahabaɓe ɓen fof deƴƴi hay goto jabaki Sayyidina Aboubacar ɓe maki ana ya rasulallahi ko min ɓe inni ko homboye moɗon hande itti sadaka fof deƴƴi hay goto jabaki on Sayyidina Aboubacar maki ana ya rasulallahi woni piiji ɗiɗi ɓe inni ene ko homboye moɗon hande daroyi nawnuɗo
hay goto jabaki Seydina Aboubacar inni ana ya rasulullah wo kamɓe ɓe daroyi nawnuɓe naya ɓun ɗum ɓe maaki ko hommoye moɗon ɗowti hande fure Seydina Aboubacar maaki ana ya rasulullah hande mi ɗowti fure on sa nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki wo haray ɗi piiji ɗo nayyi ɗi wawata moɓodirɗe hoore aaden goto e nder ñallal gota si wona aaden jeeyaɗo yimɓe aljanna yo Allah waɗa en fof meɗen jaabe yimɓe aljanna haray musidɓe julɓe tedduɓe daarela min fewno ɗo ni ko honno woni komi ɓornori miɗo ɓorniɗo dolokaji mi anda jilu waɗi kufune hakke jangol ngol hande noon en addi musidɗo meɗen ko waɗaka ɓandu makko wo ko waɗaka ɓandu makko haray ko kasangi hunkum pet ɗulle kadi kunɗon kadi ko fiituwata awra makko woni ko yaltito oɗo jasama ɗo gayka ko fanɗi o ko fanɗi 3 métres 50 de profondeur o ƴettama wallinama pide wallinama leydi hibbama ha heewi tef hande kanko o walike nder ton hay hunde o waloɗa nder ɗon si wona ko o golluno kon so juuluno julde jama ka juulirde ko ɗum o walodi so ittuno sadaka ko ɗum woni ko walodi so moƴƴino nene e baba ko ɗum o walodi siko aksu mum kay haray ko ɗum woni ko walidi simo janggayno qur'ana simo immotono jemma naafa simo waɗoyno umra simo hajjo yayno simo wallitono miskinɓe simo wallitono alyatima hande aɗa ko ɗen golle makko moƴƴi woni ko walodi ɗon hande o acci magasin ji ko jogino o acci otoje ko jogino o acci rewɓe makko ko jogino o acci ɓiɓɓe makko o acci nene e baba o acci otoje o acci kanŋe e kalise e euro e dollar hande hay foppe muɗum o acci hande hay hunde o waloɗa nder ɗon si wona gollal makko moƴƴal ngal ko ɗum Allah daali ka deftere makko man amila salihan fali nafsi kala golluɗo ko moƴƴi o gollani hoore makko waman asa'a fa alayha kala golluɗo kadi ko boni ko hoore muɗum so yiɗo joni jangol no waɗi ni miɗo jangueɗe fewnɗo kanko wolta fewnɗo fi jangol ko honɗum ɗon ittanayma jangol ngol ka nder gabru ma ko honɗum jalbinanayma ton ko honɗum woni karoje ɗen ton ko honɗum woni clime on nder ton ko juulugol jemma ittugol sadaka moƴƴagol e alyatimaɓe yaafagol si waɗama wonugol neɗɗo muññiɗo neɗɗo tippitiɗo man tawada alillahi rafa'ahullah kala neɗɗo tippitiɗo o tippitani julɓe Allah ɓen wallahi Allah subahana taala ɓanta fi makko mi toriki Allah subahana taala yo Allah hokku en battane moƴƴo yo Allah hokku en battane moƴƴo yo Allah hokku en battane moƴƴo yo Allah taw hara ɓalli meɗen ko tagana ko aljanna yo Allah yaafo mawɓe men fatiɓe fof yo Allah tawɓe fof hara kaɓe firdawsil ala yo Allah fewnan en zurriyaji men ɗin yo Allah ittan kala julɗo joguiɗo ande makko nen yo Allah yaafo en bakkatuji men ɗin jani ɗin e tosoki ɗin suuɗiɗi ɗin e feñuɗi e ko anduɗen fimo e ko anda fimo rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jarama Allah hokku baraji noon kadi hokku baraji ko ɓerɗe ɗen yi e verni mi hinno yaafo mo medde yaafo dawɓe e yaafaɓe hokku noon ron fotti kam